Oh yeah, and the grammar lab. The grammar in volume 3, second volume. In involuntary T-A-R-Y involuntary verb future 벽에 청배 갑라 네팔이라 선보단 보래 네팔이라 선보단나 레라 보여서 다 네팔이라 이나 포모야와 체고르바 링투노는 벌써 네팔이라 포모야와 체고르바 벽에라 포모야와 체고 말해 이나양 카리야와 체고래 기초동로 벌써나 voluntary verb and involuntary verb 등이 야와 체고래 인직 민직이 야와 체고래 특별한 단다 게 컨사 단다 운예배 뒤chen 파운데이션 데 운예배 뒤chen स्थापना दिन दो वासतु bahwa nyatanya bunyi pe duchen स्थापना दिन bunyi pe duchen foundation day bunyi pe duchen 운예배 뒤chen 스나카레 파운데이션 데 다 운예배 뒤chen 라 숭셰낭 가오사샤투수 나사순 바오샤가시 숭셰낭 숭셰낭스는 to give speech 낭스는 give 숭셰낭스는 to give speech 숭셰낭스는 to give speech 운예배 뒤천스나 स्थापना दिन 간지스 로그래 다오 와 샤투우 간지는 우 로그래 바기 진다 다이나 와 로그래 다오 와 샤투우 바오 라냐타냐 냐 딩보니 다니 파하키고 이페 다샤투두 사디 차 딩보 체나체 स्थापना दिन खंडस्लावरे 운예배 뒤chen खंडस्लावरे 운예배 뒤chen खंडस्लावरे 운예배 뒤chen 운예배 뒤chen
unye pe tuition sana foundation day. Ani greetings on the foundation day. Ao cha ma sa cham. Ao cha ma sa cham. Ao darata dakikudi samdi shu. Samdi shu. Greetings. Congratulations. Greetings. Samdi shu. Somebody should say to greet, to congratulate. Third class of the Jamyang Duke Shung Chezin Kang Unye Be Tuchella Sungshe Namborba Sungshe Namborba Sungshe Namborba speech Dino Parsa Ni Sungshe Namborba Ani Ta Sungshe Nambe Kabla statements na Kaleha Uibe statements na khare statements na मैले गरे उनीहरु गयो आउँदै छ ती समय स्टेटमेन्ट लिएर गयो खाली लेखा वर्ड्स न इन्टरोगेटिभ त्यसका लेखा वर्ड्स तै क्रान्च सुनसेन नम्बे कपला समय स्टेटमेन्ट म हुनु त तामाङ हु ना हिनिया त तामाङ गिन म मञ्जुश्रीमा भोटे भाषा सिक्नु आए ना जम्याङ फ्यो के रिक्सुङ चेजिन खाङला फ्यो के छंगा योंबा इन पोर्साल पनि आए लोमनमा याङ योंबा इन थालो याङ युंगी यो साल पनि आउँदै छु भविष्यमा पनि आउने छु माओङ पाला याङ युंगी इन स्टेटमेंट पे लवर उनीहरु तामाङ हो म शेर्पा हुँ ना शेर्पा इन खुङसो तामाङ रे तक्रान्चो सुङसेला स्पीच ला खाइ थन्दा पन्ना इ टिबेटन ग्रामर इना यो टिबेटन ग्रामर हो भन्छ तपाईले सिकिसक्यो अहिले यति मात्रै छ दिनलाई क्रम मको डेसिगेट धेरै तपाईले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ सुङसे ठिटी स्पीच लेख्दाखेरि यहाँ उनको बाहिर गएर नजानु छन्द शिक्षणहरू वा के सिकेको छ कि त्यसले काफी पुग्छ अनि प्रेरणा भाषा सिक्नुको लागि दरिया रुचि मेहनत हुनुपर्छ के छङ्या गिछेदु चन्डु सपा दोनन गोरे फेके छङ्या ले लबो मिन्दु सनकरे सजिलो छैन रहेछ यिनायाम खालेर ले लारु डुबिदुक सजिलो हुँदै जाँदैछ दिनस खर्च डटिक छ भर्खर छ अनि खर्च खजिना जुदिला भइबा केही सिक्नुको लागि रुचि मेहनत दरिया नभई हुँदैन हटस्ला गरे भाषा सिक्नुको लागि के छङ्यागी छेदु सपा चन्डु दोना मेथड में बाले चिट्स ती नंगला लेसन की नंगला तेनी ठीक करे अनि जति
कोसिस गर्छ जति बोल्नु कोसिस गर्छ उति नै सजिलो हुँदै जान्छ कसलाई हो रे खाछ कोसिस गर्नु खाछ थप्सी जेना याम केजमगी लेला रु जोगिरे स्टेटमेंट छन्ने स्टेटमेंट लेला बोल तर थन्दै खान्छ दिगेस छन्छ यति सिकिसक्यो यहाँ तिमीको बाहिर गएर गयो भने तपाईँ हराउनुहुन्छ यसको कापी पुग्छ अनि यसलाई मिलाइकन यसरी लेख्नु त हो अनि रटेर लेख्दा हुन्छ तर actually you don't gain much from memorizing things. Kesoma, बुझ्नु भयो नि टेक्स्टबुक दिनुहोस् खान्छे ख्याल पेन थोबा तपाईँलाई काम गर्ने के छ दि थिन अनि डिग्री दिनुहोस् ओके दिन्छ तर के क्रान्चो पेन थोक या काम लाग्ने शब्द स्थापना दिन उन्ये पे दुइचेन स्पीच दिनु सुङसे नाम त दि अनर फिक्रे त यहाँ ना सुङसे नंगी इन्सना आफूलाई मान गरेको जस्तै हुन्छ सो मेरो स्पीच भन्दाखेरि चाहिँ तामाङ केला गौतामा तमसिन पुरा गौतामा तमसिना अनि स्पीच दिन नन अनर फिक तमसे मेरो स्पीच यहाँ तमसे वहाँको स्पीच वहाँ खोङ्गे सुङसे मेरो स्पीच यही समाप्त गर्नेछु ये तमसे दिला छमसगी समाप्त गर्नेछु मौछा मासा छम बहुशक गाशक क्या बंगाली के सिंगी बे चावानी सिंगी में बे क्या बंगाली के सिंगी बे क्या सिंगी बे बंगाली के सिंगी बे बंगाली के गप भी बे बंगाली के तम नेपाली के belongs to same family दी खसा कलकत्ताला दवाजी केना त रङसिङ देखाबु आफै आप बुझ्नु थाल्छ किनभने यो एउटै फ्यामिलीको हो त यो फर्के टिबेटो बर्मिस ल्याङ्ग्वेज रे तामाङकी केसिङ्गी हो न तामाङ भाषा जानेको छ भने स्यापे केसिङ्गी हो न स्यापा भाषा जानेको छ भने यो सजिलो छ सिक्नु सजिलो छ तबना तामाङकी केला गौतामा तमसिन पुरा रे अनि तामाङकी केला तम्बासना हिस्टोरियन रे कुरा गर्ने यो उनीहरूको परिवार चाहिँ पहिला यस्तो तिगिनको आएको भनेर तम्बा भन्नु सुन्नु आउँछ तपाईँले तम्बा भन्छ उसले चाहिँ यो सबै गाउँको हिस्ट्री जानेको हुन्छ उसको बाजे को थियो सबै भन्नु सक्ने र तम्बा त बियो तामाङकी केसिङ्गी हो न जानेको छ भने ठोके चङ्गिया लेला गयो स्यापे केसिङ्गी हो न ठोके चङ्गिया लेला गयो अनि खर्सा लद्दाखी केसिङ्गी हो न ठोके चङ्गिया लेला गयो रे अरुणाचल प्रदेशकी केसिङ्गी हो न ठोके चङ्गिया लेला गयो टुप्पा डेन्जोङ जुसुसम्म चिप्पा ताकिरांचो 가르치는 벽에 정리하게 갖고 요랬으나 벽에 겹이야 고가 버리요 말이야
बोल्ने मौका पाउँदैन न्यान्या मौका रगियो मारे सुन्ने मौका पाउँदैन त्यसो हुन्छ त्यसका लेखकको त यिनती खर्सा के क्या कोका राख्न मौका पायो भने मिक चुम्ने आँखा चिम गरेर क्योंकि ग्याउस त दिले त हुन्छ त्यो खाली केल्छ मोरेसना voluntary verb tang involuntary verb yawache bole yawache sana to classify to differentiate to distinguish yawache tananche involuntary verbs na penna involuntary verb I saw I looked I saw the khansla bole ला देखतु लखल्ला बोले ठगेला थोंग सो माओ था नाओ थोंग ना थोंग The involuntary verb teaching here available siknu sajilo cha kharisana all these verbs are invariant verbs invariance na injikala diyo ba regular verb irregular verb invariant verbs na sabai test ma yetikai bhaste I cut a tree I am cutting a tree I will cut a tree this ma invariant the involuntary verb sama invariant sama क्या सुना है ला invariant the kasa I saw kanisla bore I saw kanisla bore I saw kanisla bore खरसा क्या फगेशपुर I saw खरसा बोले थॉम chung past tense I saw Perna I saw him in Nepal. I saw him in Nepal. नेपाली ला समतम बोले अनि बगैर खंडित का पड़ता जे तब बायत्र छाशजु चुंगा चुंसना मैले देखे सो मैले mandatory माने so उसलाई खोंगला Pelula Tong Chung. I saw him in Nepal Consulate. Kongla Pelula Tong Chung. Kongla Pelula Tong Chung. Kongla Pelula Tong Chung. Kongla Pelula Tong Chung. 가르치는 중라고 그래. 가르치는 중라고 그래. 가르치는 거 그래.
I saw, not he saw, not they saw, I saw. So I is infused in this auxiliary. Cancel man, बुझ्नुभयो? So नेपालीमा देखेसन मैले देखे लबियोरबा देखेसन मैले लबियोरबा. So ma is infused in here. So yinchik minchik nye labo mare. देखेसन मैले देखे. Okay, review. I said I saw him in Nepal. Kong la, Pelul la, Tong Jung, la, ba, yin. I'm saying I saw him in Nepal. Kong la, Pelul la, Tong Jung. I am saying, love you. I will tell them that I saw them in Nepal. Kongso la, Pelul la, Tong Jung, love yin. I see him sometimes. I see him sometimes, present tense. The see voluntarily, involuntarily. 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 Present tense kan त्यसलाई भने I sometimes see him in Darjeeling kan त्यसलाई भने the grammar didn't work. I see. उसलाई रे उसलाई कहिलेकाहीँ दार्जिलिङमा देख्दा रहेछु. I see Thongdiduk. So I see him sometimes in Darjeeling. Kanslagore उसलाई खोङ्ला. कहिलेकाहीँ kanslagore छमछम. दार्जिलिङमा दोर्जिलिङला राजताता तानाउदो राजताता जटुङ्गोजे दोर्जिलिङला थुङ्गिदु. थुङ्गिदु देख्दा रहेछु ल भनेर मान्छे न नेपालीमा न कहिले देख्छुहरू भन्न चाहिँ ठोकेर देख्दा रहेछु ल भनेर. त्यतिखेर दोर्जिलिङलाई अब थङ खबा थुङ्गिदु. Trichet, rules. Sagata galata tatikuti kasa dik kawashaki kushi. Trichet rules, niyam. Trichet rules.
I saw Kandislabore. Thongchung. I see present tense Kandislabore. Thonggidu. I will see Kandislab. I will see. I will see. I will see. Involuntary. What do you like data? So that is our brother. This is something new. This is from before. Thongjun, Thonggidu. I will see how it goes. I will see him involuntary. The future tense. Okay, let me think of another word. I will understand. I will understand sentence kare. Future verb. Understand voluntary verb, involuntary verb. Involuntary verb. If you speak slowly, I will understand. Understand sina involuntary re. Understand Kandislabore. Hago. Hago to understand. Hago. Hago sina to understand. I will understand. I will remember. I will get sick. I will sentence kare. Future tense. So I will understand. Ha go involuntary future tense. Gite. I will get sick. I will understand. I will remember, I will regret, I will. So, तपाईले बिस्तारी बिस्तारी बोल्यो भने मैले बुझ्छ तपाईले Kandislabore तपाईले केराङ्गी केराङ्गी बिस्तारी बिस्तारी Kandislabore खाले बिस्तारी बिस्तारी छिटो छिटो खाले खाले बिस्तारी बिस्तारी छिटो छिटो Kandislabore jopo so Nepali dan febici bar inji kela adverb quickly slowly ina Nepali la chito adverb khaler slowly adverb tab bolnu na Kandislabore to speak la okay if you say सुन्दै बिस्तारी बिस्तारी भन्यो भने
सुम भन्यो भने ना आयो भने आएन भने समय पायो भने ना I will understand खट्सला हो रहे ना आ को की रे ओके खट्सला हो रहे खा याता ख्या ख्या डिंपो खे दा खे रा ना रा गा खिबो गी सा गी गा ला डिंपो ले रा ले गा ला डिंपो ले रा ले गा वो सा सचु सु ना सा सुम ना नास ना करे बने ना हा गा ना रुगो गा खिको गी रा टिंगो रे दा रे गी रे सुना involuntary future tense if you say it slowly I will understand खट्सला हो रहे खेरांगी खालेर सुना ना हा गोगी रे खट्सला हो रहे खेरांगी खालेर सुना ना हा गोगी रे 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 तथ्य नंगसिन to regret voluntary involuntary no one would like to regret so it is involuntary verb so to regret past tense ina khanda bole past tense ina chum so I regretted gyopa pastaunu sakata ka kayata kya katengo ke sa ke gyopa ke क्या लक्षण वर्षते गयोपा केसना पस्तावा जाग्यो उत्पन्न भयो जन्मियो सो केसना जन्मिनु उत्पन्न हुनु अनि जागिनु जस्तै बोधिचिता जागिनु उत्पन्न हुनु उम्रिनु जन्मिनु के So the खट्सला हो रहे वो गा यदा ज्ञानारो ग्यो दा गे पा सा कता का यदा क्या डिपो के सा के I regretted ग्योपा के चुम I regretted
That denunciation, I regretted 5 times Kanslabore, Gyoba Kechum, Kanslabore, Gyoba Kechum, Kanslabore, Gyoba Kechum, Gyoba Kechum, Gyoba Kechum, Perna आउनु भएकोमा खण्डस्थ गरे मद्दत गर्नु भएकोमा देखाउनु भएकोमा त्यसै हुन्छ जित्रा चिक एक क्लास डरले त आउनु भएकोमा अन्तरिक्ष क्षेत्रबाट धन्यवाद त्यही त गर्दै आएको होइन अन्त आएकोमा अब मेरो यो जानले चाहिँ काम गर्छ है जति छरीले चाहिँ काम गर्छ आउनु भएकोमा मद्दत गरिदिनु भएकोमा देखाउनु भएकोमा पाला अनि त बुद्ध धर्म खण्डस्थ गरे बुद्ध धर्म यस्तै बुद्धिस्टहरू छ होला के हुन्थ्यो संख्या बुद्ध धर्म बुद्ध धर्म अनि तिमीले क्या नाम फेरि गेममै भए you are killing your identity, you are killing your language knowingly, deliberately. La Buddha Dharma Mangbeche Mangbeche 남의 이치민지 벽에 겨보다 빨아 아마라는 벽에 겨보다 나 벽에 약고 신기면 라보다 문제다 Sonra biraz düşünüyorum. Ama biraz düşünüyorum. 어 맞아요. 우리 상황이 내가 상황 내발이라. 건설한 네팔이 겨보래 콘서베이션 사비 중에 내발이 계시네. 건설한 네팔이 겨보 마이게나 혼자 하고 말라 빨아 아마라 보면 숨 벽에 겨보다 사비 중에 어 तिमीहरु आइडेन्टिटी तिमीहरु तिमीले किन नफबा यी लबिया कि क्रिश्चियन खाया यो माना नि रेदा 아니 나 맞으시고. किन पेचे पेचे गयो छगायो मलाई 말이 가게 우리 왜 나도 먼저 이 방아 배치해서 내가 음 근데 그래서 다 방아 안다지 엄마 얘기해봐. 어 아니 나중에 아마 저 필요한데 어 나서 또 안나지랑 만져내가 어 나서 다 this what's in this 우리 자리에 나온다 어 장보다 칼사 이 소스 뭐 अस्तित्व आइडेन्टिटी के शब्दो दुग्लोता बंगाली की छुपा गुंगरे बंगाली की फेबे शब्द ठोकर दिदा के हाले आयो मास के लानु छाप्स रेदा ता ममा त खालसा के नितोंसियो आसानी जम्बलिङ दिनाले के नितोंसियो 2000 जति भाषा छ सालै पछि आउँदै जाँदैछ रेदा ता नम्बर 6 अध्ययन गर्नु खरे अध्ययन गर्नु ला
खर्सा अध्ययन गर्नु सकिने कि मारे पाउँदैन यसमा हाल्नुपर्छ लेखेर हुँदैन अध्ययन गर्नु नखानु पर्यो कति नेपाली यहाँ सिक्नु लाग्ने गर्नु नखानु पर्यो छेर वा अध्ययन गर्नु लोक्चुङ छे सालतला ला नारुलो बालो साबतबा बायतजा जानारु छोङमा छोङ तगे बुद्ध धर्ममा अध्ययन नगरेकोमा पस्ताए नगरेकोमा माछे पाला नगरेकोमा मा छे पाला माछे पाला to study अध्ययन गर्नु I regretted for having not studied Buddhism. Handes lo gore na nan pa ha ki ko yi pe cha na cho sa che sa la ta la la na ro ba lo sa ba ta ba ba ya ta ja ja na ro jo nga जानारु चोङमा चोङ नगरेकोमा मा बा यता जा सा छे प ला अध्ययन नगरेकोमा लोक्चुङ माछे पाला I regretted. How do you spell this? Ao ga yata gya gya naru gyo da ye pa सा खाता का यता क्या क्या दिगु के सा के बा यता जा जा सचु चु ना चु ग्योबा के चु बुद्ध धर्म अध्ययन नगरेकोमा पस्ताए खनिस्ला भरे नंबे छु लोक्चोङ माछे पाला ग्योबा के चु खनिस्ला भरे नंबे छु लोक्चोङ माछे पाला ग्योबा के चुङ खनिस्ला भरे नंबे छु लोक्चोङ माछे पाला ग्योबा के चु नंबे छु लोक्चोङ माछे पाला ग्योबा के चुङ तर denomination present tense la I regret for not having studied Buddhism. I regret खनिस्ला भरे नंबे छु लोक्चोङ माछे पाला ग्योबा के वर्तमान काल ग्योबा के गीदु I regret आओ का यतया क्या नागु आ सा कता का यतया क्या दिगु के गीदु I regret for not having studied Buddhism. Kanisla bare nambe ch lokchong mache pala gyoba ke gidu. Kanisla bare nambe ch lokchong mache pala gyoba ke gidu. Nambe ch lokchong mache pala gyoba ke gidu. Nambe ch lokchong mache pala gyoba ke gidu. Karisini gidu la bare present tense. I regret.
for first person. Kabi. Past tense, present tense, future tense. Really? Only for the first person. First person. So okay, yang kasa misal itu kami dia. So I regretted Chung. I regret Gidu. I will regret Gire. Is it only for first person? So, can we try to do? Question okay. So, but for second person and others, voluntary verb and involuntary verbs will have the same auxiliary. So he regretted Gyobaikesum. He went song. Second person and others. Statement, not interrogative. We don't classify voluntary verbs and involuntary verbs for second and other persons. Okay, review. I regret it for not having studied Buddhism. Nambech Lobjong Mashe Pala Gyuba Ke Chung. Present tense. I regret for not having studied Buddhism. Nambech Lobjong Mashe Pala Gyuba Ke Gi Duk. If you don't study, you will regret. If you don't study, you will regret. If you don't study, if you don't study, study and to study adhyayam garnu if you don't study, if you don't study, sa la ta la na lo ba lo, sa ba ta ba ya ta za na lo jong ma jong. If you don't study, lo jong che, so negative comes before the last label. So lo jong ma che na. If he doesn't come, ma jong na. If you don't try, thap che ma che na. Negative should come before the last label. If you don't study, na, if. You will regret. To regret, what's the word? Gyobake. Ao. Gayata gya, gyanaro jota ge. Pa. Sakataka, kayata gya, gya, jimbo ke. Future tense. Will regret, gyobake, gi, re. I will regret, you will regret, cheaper. Gyobake, gi, re. त नेपाली लेखन लेख्दो अध्ययन गरे न नेगेटिभ देय बुधवा अध्ययन गरे न देय बुधवा अध्ययन गरे न भन्नेहरुवा टिबेटन ला टिबेटो ब्रह्मिश ल्याङ्ग्वेज ला अध्ययन न गरे भन्ने
Okay, kan slow ore. Sa la ta la la na ru lo ba lo sa ba ta ba ba ya ta ja ja na ru jo ma jo ma ba ya ta ja sa je na ha o ga ya ta gya gya na ru gyo da gyu आओ गायता गया ज्ञानारो ग्योदा गे आओ गायता गया ज्ञानारो ग्योदा गे गे अनि पा अनि सा तता का यता क्या डिंबो के अनि गा खिको गी रा डिंबो रे दा रे ग्योपा के गी रे. If you don't study, you will regret. Hansla bore. lokchong mache na gyoba kigire hansla ore lokchong mache na gyoba kigire 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 kensomen haboson. I heard about it. Tes bisayma sune. Tes bisayma sunudi. I heard voluntary verb re, involuntary verb re. Involuntary. So I heard should have which auxiliary? Chung. I heard. So here comes our to hear. Go. About it. Te korla. Tariku te akiku i te korla. Kandislo ore da dimbo de a kiko i te sa kataka ka naru ko ra ko la ga naru ko ba yata ja ja shakti ju ma ju. I heard about it. Kandislo ore te korla gojum. Kandislo ore te korla gojum. Te korla gojum. Te korla gojum. Te korla gojum. I hear you clearly. I hear you clearly. Kandisla kram phone number wa. Phone de I hear you clearly. Figure kandisla bore. I hear present tense gogidu clearly. Self clear. I hear clearly. Gausala self is first term. Self sundaitsu go gi
I hear clearly slow gore. Ga o sa la sel pa na ro po ga na ro go ga ki go gi a o da sa chu du ga du. I hear clearly slow gore. Selbo gogi du. Slow gore. Selbo gogi du. Selbo gogi du. Selbo gogi du. Selbo gogi du. Tam dila şokle kazı kati panna sayısına kati panna sa 200 292 second volume pages khache ore 292 अहिले second edition second volume को चाहिँ 500 पेज नागिसक्यो नयाँ म लेख्दैछु किन यस्तो बेसी हुँदैछ भन्नु मतलब चाहिँ सबै रुममा एउटा लजिकल एक्सप्लेनेसन छ त्यसले गर्दाखेरि आई होप मा बुझाउनु पर्यो भने एक्सप्लेनेसन चाहिँ एक पन्ना एक्जाम्पल 3 पन्ना आई होप अब थर्ड एडिसन लेख्दैछु फर्स्ट भोल्युमको थर्ड एडिसन यो सेकेन्ड एडिसन हो I was sad, considerable, S-A-D, sad. Kharsa? Kharsa? Sad. Kharsa? So, I was sad, sad voluntarily, involuntarily. Involuntarily, and I was sad. Ekjon auxiliary khale gore. Chum. Chum. To be sad. Man dukhnu. Man dukhnu. Man dukhnu. Man sen. Sa dimbo se ma sa sen. I was sad. Sam garib la khansla hore. Poor la khansla hore. Poor. Poor. Poor in health. Poor. Kyoborba. Kyoborba. So, same kyo. मन गरिब हुनु साकता का यता मन दुख्नु माले मन गरिब हुनु सेम क्यो छुनु Turkey बिरुवा very logical language ममा मन्जु देला बेल्जियम नेरवा microbiologist yung pala. Quality ke deep yapodu 정말 logical explanation yon. Injil dide yon. Pero injila watch television. I listen to the radio. Why must you say to here? The logical reason kaya yon. So, chung first person. अनि मन दुख्नुलाई नेपालीमा मन दुख्नु to have pain in one's mind together one's mind to become poor so त्यो सुनेर I was sad
after hearing it त्यो सुनेर कसलाई भने त्यो कसलाई भने ते सुनेर सुन्नु कसलाई भने अनि सुनेर कसलाई भने सुनेर कसलाई भने गोने सकेर आएर भनेर के कुने त्यो सुनेर त्यो सुनेर मन दुख्यो कसलाई भने ते गोने सेम्क्यो 중 कसलाई भने ते गोने सेम्क्यो 중 कसलाई भने ते गोने सेम्क्यो 중 ते गोने सेम्क्यो 중 ते गोने सेम्क्यो 중 therefore I am sad therefore कसलाई भने therefore 대성장 therefore 대성장 I am sad tense करे present kan sabore same kabore same kyo giduk Kandeslore da dembo de sa naro so na song za na zang 대성장 sa dembo se ma sa sen sa kata ka yata kya naro kyo ga kikuki therefore I am sad kandeslore 대성장 샘교기도 kandeslore 대성장 샘교기도 대성장 샘교기도 대성장 샘교기도 대성장 샘교기도 if he hears about it he will be sad if he hears about it he will be sad then Nepali la kandeslore if he hears about it kandeslore उसले यस बारेमा सुन्यो भने अनि उसले kandeslore kongi यस बारेमा यो yes di korla about this di korla सुन्यो भने सुन्यो भने बोना he will be sad sad kandeslore sad kandeslore Sabigo se masa sen sakataka kayataka kyanagukyo
तब he will be sad tense करे sen kyo gire 대성장 되게 겹두 नेपालीलाई सम्बोधन गरे नेपालीलाई सम्बोधन न अनि लेला पढ्न उसले ओके उसले साथ हुनु पर्यो उसले यस विषयमा सुन्यो भने मन दुख्छ सो स्ट्रेट उसले यस विषयमा सुन्यो भने मन दुख्छ भन्नुस् भने खोङ्गी दी कोर्ला गोना सेन्क्यो गिरे खोङ्गी दी कोर्ला गोना सेन्क्यो गिरे खोङ्गी दी कोर्ला गोना सेन्क्यो गिरे सेन्क्यो गिरे अब उसले यस विषयमा सुन्यो भने मन दुख्छ के will he be sad मन दुख्छ के सेन्क्यो गिरे पे will he be sad के तिमी मन दुख्दैछ कन्ठस्थ बोले खेराम के तिमी मन दुख्दैछ ओके तिम्रो अनि सेन्क्यो क्या मतलब are you sad केगी दुख सुन्दा गा को पिछाड़ी गा केगी दुखे क्योंकि दुखे सेम क्यों की दुखे are you sad सेम sakataka kayataka kanarukyo gi duk after ga at another ga as and question mark as a question mark ga sa ge के तिमी मन दुख्दैछौ त्यसमा बोले खेराम सेम क्यो गी दुखे त्यसमा बोले त तिम्रो फगेला लगमारे is your mind sad dito लगमारे are you sad खेराम सेम क्यो गी दुखे त्यसमा बोले
계란쌤 교기 2개. 간지sla고 그래. 계란쌤 교기 2개. 계란쌤 교기 2개. 다케란서 운예배 뒤쳤나? 스타프나딘 저명 릭숭제진칸 운예배 뒤쳤나? 숭셰나 모르바 레바 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 라레 자두 처리지 뭐게 아이네 समाज चलाएको छु 재성장 statement 정말 relevant. I came these days. I come 3 days a week. This is it. I want to learn Tibetan, so I came to Manjushri. This statement relevant. That from the Krancho Kalsa Perna. Perna, the Tibetan grammar in a Kanto, biggest time we have learned this much. Chanting Bhajanazana. You can express yourself a lot. Then unless your is social science. You can put it into practice in your day-to-day life. Change for better. Malam dia sok saya tiji pun mata, macam kawan saya bukan macam. Sok saya ni bola cing ani, bola cing tiga dia mata. Social science, banyak bos. Social science. Social science condition. La. Condition is social science. La. Condition is social science. Social science. 지속이 나면 한테서 되어버려요. 정말 디나마 이거래요. 그래다.